Hey guys, it has been a long journey, but it's worth it. Meet my car. Hey, bafite sunroof, moonroof, kuva imbere kugeza inyuma. Abantu bavamutse tugenda muri shiri muteto ndareba nk'ababwira agaciro. Hey, you look at my car. See the car, umva. See the car, urayibona, see the car. Wayibona? Umva boku na boku, nyonyo na nyonyo. Tabereka plaque mukajya muhora mungera ariko muzahita mumenya n'ubundi plaque yanjye. Niko. Ni nyonyo na nyonyo. LH bageze kuri L. Uva, wayibonye see the car. Ooh, see the car. Class. Wayibonye. Beaucoup na beaucoup. See the car. Look at the monologue. Abamarayika tugenda tureba na sha ibyo mwigize. Santa Fe ya class. Urayibona? Irakoze imyanya irindwi. Imana iradukunda. Tuzabaho sha. Nta kintu cyiza nko utagenda mu mamodoka y'amataxi ngo shiri mu muteto beba bagukodesha imodoka kugira ngo watinze kwigarura imyanya irindwi ni class très chic. Wayibonye? Ngamubwire congratulations. Kandi nango nize kuzirukanwa mu nzu kuko sinkodesha. This is my brand new house. Imana iradukunda guys. Tuzabaho jotoshire. See the car. Mungire congratulations. See the car. Guys, God is good all the time. Nandi kubabwira ngo Imana nziza. Ibihe byose urakoze. Santa Fe. Ayibonye. Brand new. Wayibonye inyuma hose. Wayibonye hano ni 7 seats. Low yambe ya gatatu ya kabiri ni yambe. Guys, God loves us. Imana iradukunda. Ariko nta kintu cyiza guys nko kwitwa Land Lord. Kandi si dufite inzu zimwe. Dufite ibyapa by'itaka cyangwa land property. Land title zirenze 3. Imana iradukunda guys. Imana iradukunda sha. Imodoka nyuma y'ibonye. Ifite heated seat, hot seat, ifite ibintu byinshi kabisa. Urayibona so classy. Mbareka nafungura imbere murebe sha mutazavuga ngo imodoka Eric ngo ni Akanzu ni nshyashya mushya. Iyo mbana kintu cyiza nko kwitwa Land Lord guys. Babonye karitse name nya class. Urakoze. You see my car? Urakoze. Classe très chic. Oui. This is my car. I'm so excited with my car. Mumgire congratulations. Yeah. Ubu handi bavuga triste mwaza gufata sideka. Guys, God is good pay all the time. Wow. Imana iradukunda. Imodoka y'ibonye. Class. Wow. Kono nkunda imodoka zifite moonroof kuva hari ukagenda. Umva. Ibonye. Funga uzongora. Class. Ifite ifite sound nziza. Zagenda mbumvisha gahoro. Guys, Imana iradukunda. Nimukajya muducira urubanza muvuga utugambo uko namwe mwatuzanye ku isi. Mwatuzanye ku isi. Ubusengeri kise mwanzi ko
zagira iwanjye hinjira ahantu hatatu, dore hariya gate 1 gate 2, harabanza iriya gate 1 gate 2 kagenda mvugira ngo ruriba gate 3 kwinjira iwanjye uca ahantu hatatu urakoze, kandi ibipangu duturanye class. Tuzabaho umfa ariko zikwiye kwitwa Land Lord, ukagira inzu za Kibagaho, ukagira inzu za Kanumba, ukagira inzu yes mvugira ngo kuba Land Lord yo umva rero n'ubwo za press conference mushaka mwaza kuzikora kuko mamuje kundutwika muvuga ubusa, muzaze muza muvuga n'amagambo meza avuga ati kana kageze kuri ibi byiza, mutuvuge byiza sibyo. Uba abanyamakuru mushaka ku press conference ubu noneho mwaza sibyo. Murakaze. Imana ni nziza guys.